ukuthi sabonana kanjani na. Amen. Amen. Ayike ngibingelela abathandekayo egameni elithi uJesu. Amen. Ayike uNkulunkulu ngangingamazi futhi ngangafuni ukukholwa. Kusho ukuthi nje ekukhuleni kwami ayibonge inkosi. Amen. Ngangingawathandi amakholwa umuntu lothi uyakholwa. Ngangithanda nje ukuba yitshathanguba ayibonge inkosi. Amen. Kodwa kanti uNkulunkulu ngelinye ilanga kanti mina ungizele nje uNkulunkulu ungizalela ukuthi ngizoba umzalwane ayibonge inkosi. Amen. Hayike ukuthi ke ngafika la eGoli ngiqala ukusebenza ngumfana ngo-1956 January ayibonge inkosi. Amen. Bengumfana phela ngifika la ngo-56. Khumbula ngifika nomzala wami wasengifunela umsebenzi emakhishini. Ayike abelungu basebethi-ke bangithatha abelungu bathi bengise pass office ayibonge inkosi. Amen. Bese bathi pass office hayi ngisemncane kakhulu. Ungcono ukuthi umlungu angifihli iminyaka emithathu 56 57 58 bese kuthi u59 ke ayike ngizotholakala ukuthi ke bese ngenzela ipasi ayibonge inkosi. Amen. Ayike wangenzela ke ipasi ngo59 ayibonge inkosi. Amen. Athola ke ipasi laseGoli ngihamba ngalanda imvumo. Mangibuya la ngasebenza. Mangisebenza ke la eGoli. uNkulunkulu ke ngase ngiyagula la kusukela ngo-66 ngagula. Ngaphathwa ngezifo zonke. Ngathi ngizwa lesi kwaphuma kwaqhamuka lesifo nangala lesifo ngaphathwa ikhanda ngaphathwa amadliso ayibonge inkosi. Amen. Hayi-ke kwatholakala ukuthi manje ngaze lapha ke ngaye enyangeni zonke ayikho inyanga engayazi la eGoli ayibonge inkosi. Amen. Kuza la ko-67 sengigula impela ayibonge inkosi. Amen. Hayi-ke kuthe la ngo-68 hayi ngase ngihlala phansi nginesigaxa la sengiyabona lebhelekwana ngiyohlinzwa ngoba manje bengithi mangivuka ngithi lento ingibambe. Hayi ngase ngitshela abafowethu ukuthi hayi mina no ukuthi nginikele utshwaleni ngiphuze manje ubana u68 ngathi uqala 67 wathothi nemali ayikho angisenamali nasekhaya angihlisi lutho ayibonge inkosi. Amen. Ulukhuni kunjeya manje na kuthe makusiqala u68 hayi ngavele ngahlala phansi ngathi naye ayikho le nto ngase nginikele utshwaleni ngingaphuza kakhulu. Wafika ukuthi angilwe futhi mawumbuza ukuthi banjani ekhaya ukuthi angibulale ngoba yazi indlela okusathane wayesengibuphe ngayo. Ngikhumbula abathandekayo kwaze kwazoqalwa ke waphela u68 ngigula. Bazalwa ayikho ngihamba abaprofiti abakholwayo. Ngahamba isiphili khona isonto abathi isiphili esigqoke ingubo ezibomvu sibashintshe ebusuku ngothwala ufa ayibonge inkosi. Emini kanje ngathi nje manje isikhathi kodwa bazoshaya ukuthi bahamba bogqoka bashintshe ingubo ezibomvu bangene ngathi hey mina kodwa ngabona ingaba mhlawumbe ngene ngabona ngathi ngene usathane ngakhona ayibonge inkosi ngabona ngathi ngene usathane phela. Haleluya. Ngabona benenhlenhla nje into engazi yini efakwe ekhaya kodwa ngabona ngathi usathane bengene ngathi kumfowethu hayi laba bantu bazikhiyele ufuna ukuhamba mina manje sekhaya basikhiyela kwaze kwazi. Haleluya. Amen. Waqala u69 makwethu wathi ngo-Agasti ubaba sengibhalele incwadi embili unkosikazi wethu lophethe ingane unkosikazi wami ayibonge inkosi. Amen. Ngitshela umfana wokuqala akazi ngisho inabukeni lakhe futhi manje ngidliwe mina la eGoli ayibonge inkosi. Ngidliwa izifo ayibonge inkosi. Izifo zingiqedile bakwethu ejipi ezingaphoba kamkhulu. Haleluya. Amen. Sengihambe inyanga sengibeke phansi ukuthi ngingasawufuni nokufuna ukuthi. Haleluya. Amen. Hayi-ke kuthe ngo-Agasti 1969 ubaba sengibhalele incwadi ezithu wathi hawu wathatha umfazi wena ekhaya wazala nengane kodwa manje le ngane
ayizange ithole lutho yini kwenze njani sengizokubopha manje ayithatha incwadi ngayifunda ngibeka nginga lapha ngathi mina ahamba umfazi hayibo Nkosi sothatha abantu hayibo Nkosi ngikhula ngijwayeze izotwana ngijwayeze hayi ke lesigaxa lesikwabona ukuthi ayisesihlule ngase ngitshela ubhuti omkhulu cha sengizayolala ebhele kwami kanti futhi wathothi sengiyinyanga encane hayibo Nkosi hayi ke bazalwane ngixoxa ubizo loNkulunkulu eningayela we wathi uNkulunkulu nje umntwana ethatha izithombe kuyadinga ukuthi ke bengizolanda ubizo uthathwe hayibo Nkosi ngoba siyabona ukuthi iyakude le ndaba haleluya iyakude impela hayibo Nkosi ngoba siyathanda ukuguqula ngisho abamhlophe sifuna ukusindisa ngisho amandiya sifuna ukusindisa ngisho amakhala sifuna ukusindisa lonke izwe hayibo Nkosi siyawadinga wonke amakhosi uNkulunkulu ayimtsheni kanjalo abazalwane bayazi ukuthi leli vangeli alikho emhlabeni uyodinga ukuthi amakhosi ayazi wonke hayibo Nkosi haleluya safika khona lapha kaZulu sababeka izandla ashumele emini ngo2 khona le kaZulu impela la kuthiwa kubulawa khona abantu hayibo Nkosi kwaphuma abantu baphuma bamulayini bathi bacela ukubeka izandla bathola isikhathi anginaso bathi ke bacela mase ke ngiyi full time hayibo Nkosi ngizeke ke ngilethe lento hayibo Nkosi bathi bona bayazi baza sasi no bishop lapho yonke into hayibo Nkosi wathothi abayazi ubishop salo baze kwashaya u10 ebusuku ibashumayeza ngo10 saphuma khona ngo10 ebusuku obishop bathi bayazi hayibo Nkosi hayi ke ngidlulela ngiqonda ukuchaza ukuthi uma ngibona kwenzeka kanje sekuzogcwaliseka lokhu okuyikhona uNkulunkulu angitsheni leli vangeli ayadinga amakhosi impilo lilazi isizolazi ngoba siqonda ukuthi ungasayi esibhedlela uNkulunkulu wayekhulumile ngokuthi manje na uhlushwa izibhedlela zasePitoli hayibo Nkosi umzalwane manje i-forced ukuthi ayele kanti manje na njengoba sekwenzeka kanje nje wathi ke kofika isikhathi ukuthi sibatshene ukuthi hayi thina sikhola sudla umuthi sekuseyifikile sengiyabona ngoba ngitshela ngizekwazi ukuthi lento yenza umbatha njengoba ethatha kanje nje sesizokwenza ukuthi izifike kubona ngqo bese ke uzoke kulanda emhlabeni simqoqe nonke ngingaka ngisho ingane ukuthi khona abantu nje abangavumi ukuthi abaphila ngoJesu plan yeseyiqalile right ke ayibongo manje ke uNkulunkulu wami lawo wathi ngo-Agasti ayibongo ngithi kwabo lwesithathu no kwabo lwesine hayi ngavuka nje ngase ngithuma abafana ukuthi bahambe bothenga amakhathuni newayini ngoba ngithanda iwayini ayibongo hayi bahamba bashona esaladini bayongithengela ke babuya ngo10 sasike singene endlini saphuza ayibongo saphuza kakhulu sase siyadakwa ayibongo hayi angisebenzanga lelo langa ayibongo ngagcina ngokuclean indaba elungu ngasengathini ayibongo ngapha ngaclean swimming pool ayibongo hayi mangiqeda lapho sasisidlela into zithuke kwashaya u1 abelungu bami ke bebenamagaraji la ku Main Street babedle ekhaya ke ngo1 o'clock angithe base babuya ke bezodla mabe phuma ngo2 sabuya ke saqeda iminya zethu ngo2 o'clock ke ngase ngithatha ihospital izolahle bakwethu haleluya amen ngase ngiyiconnecta ke empompini ke ngase ngiyanisela haleluya amen manginisela la engadini yomlungu ijali lakho likhulu kusuka la kube thatha izindle embili lezi mangiyofika lapha engadini haleluya amen 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 ayike mase ke nginisele engadini lo mlungu kwaku Mr Balki e120 ku Exton Street mhla ngibona uJesu emini haleluya amen ngizochaza indaba enje ayibongozi amen make ngifika phansi kwesihlahla ngo-August 1969 kwaseqhamuka lomkhulu
wakuthula isikhathi emini waqhamuka umoya omkhulu kodwa izihlahla zinganyakazi ayibongo zinganyakazi izihlahla haleluya zinganyakazi izihlahla mhlobo wami ayibongo inkosi kuthiwa nginyakazi nabanye sibabona siyambingelela ekahlizi ngegama lenkosi haleluya manje-ke uma ngubona lo moya uza ngibheka izihlahla ezinyakazi wathi ufika lo moya phezu kwami la wahlala la kakhulu wada haleluya wangena lo moya waye washaya phansi ngenyawo waphuma ngenyawo waphuma ngomoya lobu haleluya ngezwa lento engishoke yafika lento yahlala la yabona nje la ngaphakathi kwakhe kunesitini esimhlophe la inkazimulo kaNkulunkulu kodwa ngaleso sikhathi ngangithi sitini manje lento ila ngaphakathi iyitshe yabona mangihlabelela ingoma yabona noma kutholakala ukuthi angisaniboni kahle kuphenduka umlilo la ngaphakathi kumina kungakho nje bangikhuluma la emini uNkulunkulu konsikhathi ukuthi ngafuna ukukhuluma indaba zasemhlabeni ayinkosi ngoba ke senginjengesilwane haleluya isilwane bazalwane ngisho ukuthi igama ukuthi ngisaphila impilo le eniphilayo haleluya ngishintsha manje nje ngithoda kusasa ngisezwana nawe uma nje ukuthi unesona ayinkosi haleluya mangisathi ngiyalalela lapho wangena lo moya waye wahlala wangishoka ngabe ngiyathe hayi sengiphansi kwesihlahla ngiphansi kwesihlahla isundi igama lesihlahla khona sesinameva naRaqhoza sikhona ayinkosi naseSuthu sikhona hayi ngibona izulu lavuleka emini sekuphasi 2 manje ngalibheka iwashi kwaphasi 2 ungenile lo moya ngibona la ngaphansi kwesihlahla kwavuleka izulu waphuma indle emeroni ayibongosi yeza lendlu yafika phezulu kwesihlahla yamboza njengethende ngathi mina yini le ngene umoya lento engishisa umlilo ungishokile manje futhi nanti izulu livuleka isikhathi past 2 mangithi ngisabheke lokho kule ndlu yavele nje yama engathi yomlungu ayibongosi isikhathi 2:30 kuthe nje khona engapha lamemeziswe yathi Jona igama lamuJona ayibongosi Jona namhlanje uyabizwa ubizwa inkosi uJesu haleluya engathuni lo moya omlilo ongenile ungishokile bakuthi akwazi ukukhuluma amen laphinda lathi Jona namhlanje uyabizwa inkosi uJesu mali ngibiza ngithi ngifuna ukusabela bangisabe ngithe ngizwa lento yehla ngathi mina ngibiza manje ngizosabela ayibongosi kanti uyangizwa uJesu lathi izwi Jona namhlanje uyabizwa ngathi mina ngibizwa baba indodana kaNkulunkulu uJesu wathi ukholwa ukuthanda thola mina kwathi lathi ngokwesithathu uma ungafuni namhlanje ukuthi uphenduke phansi kwalesihlahla ukhona ngizokubulala ngeke usasinda phansi kwesihlahla ngakwazi ungakabikho esini sikama wakho uJoba khona namhlanje ezulwini sinqumile nezulu ezulwini kudinga namhlanje liyashonila ngikholiwe engathamba kathola wathi sithi sikhathi cha sengiphilile ngeso amanzi angazi noma yawe ihospital angisazi ngoba haleluya lathi uyavuma noma cha kwafika mina kancane njabula ukuthi hayi vele ngangiyithanda into enhle mina futhi ukukholwa ngangikuthanda kodwa ngathi nesonto likaMzala eRoma ngoba uMzala ube sinika imithi simema noba kuliwa ube uyena uqhele impilo ukuthi abantu balwe base ngithi naye ukukholwa kukho amen ngizolanda ke ngale nto ke engibona ifakwa lezi insizwa la eKagiso
ukuthi uNkulunkulu hayi ukuthi ngiyadlala angidlali ayibonga Nkosi hayi ke kuthe lapho ke lathi izwi uyavuma na ngathi mina Nkosi bengithanda ukukhuluma ngathi khuluma ngathi ubani ombizayo yathi uthi inkosi uJesu lo shunyelwe emasontweni namhlanje na uthi phenduka ukhona ngithi ngikholwa benze njani nje ngiphakamisa isandla phansi lesihlahla wabona ukuthi inkosi esihlahleni ungaboni umuntu wakho kanti ngiyangona akuphakamisa isandla ngathi ke ngiyakukhetha wasethi ke mana straight uqonde inyawo zakho zime kanje ungabusacabanga enye into ngizokutshela indaba isezulwini ke manje ozozenza emhlabeni njengoMoses hayi kwasimnyama njengoMoses lezo madoda amen wesimnyama kwamnyama madoda emhlabeni impela ke mina uMoses kwabantu uyazona haleluya amen ngase ngiyamake kanje lathi kizwe ke njengoba usukhonile lalela lathi uyazi ukuthi la ezulwini kukhona izulu nesihogo na Hades kathi mina cha la wathi lathi izwi ngapha ku right izulu ngapha ku left isihogo bonke abantu selokwadabuka kumhlaba abafebe ngakholwa kusukela komkhulu abeke ezulwini bavalele ngapha ejele ijele uthi udala uNkulunkulu uzufike ungakholwa kuze kufike insuku zokufa ngathi ngezwe Nkosi wathi lalela uyayibona inyanga zakini ezimnyama ngathi mina uyayibona inyanga ezimhlophe odokotela ngathi wathi uyababona abaprofeti abakhulu abeyiwayo ngathi wathi uyazi ukuthi laba bantu bobathathu njengoba bethi basebenzela umhlaba izwe abangeni ezweni abayi bobathathu ngingethuka amadoda ngicela nalele ngempela